wala Mizoram le Aizawl vela thil thleng hrang te district hrang thil thleng engemaw kan han hriat thei angang te kan an puang ve dawn ni tun tumah hian ni kwa thla som pahnih sang hi som hi pali chanhudar thum le achan ve khan tlawngluia leido mek lengte lei chu a hmuna tlawngkam huai me hruai tu te joint vc sairang le lengpui pwde le poder infratech tenen en hoania poder company lamte hian an har satna te soin mun taka ngai thak sak an nia naktuk thole ni khian trial ati chianna an neyanga nilai nia a lei po kayan tuma ninga nia mipui kaltheya kong cleara zirtop ni atanga mipui zo theitura kong hon khitiang an tumna te ngai thak sak an ni nu in he kong hi mamo viau to maila kong tha le rin om kan nei theina tura ni hi khat lek han nga le chu tha ti ania ho tura kanin ruam han lain lei an khoi chet na lama lei apo tol hun a choi tu ber tur roller chu a chhiata bangin a chunga ruam man na siam po khi thil thleng thei ni in alang talawa pwde le company lamte thu kan han ngai changa kong hinak tuk thole nia motor tlan thei turin an siam remanga silai nia tangin a hel na konga mi pui tan kaltlang thei bai se ni Further infratech le pwd ten thei to kan chual laia har sanna an han tok le hi apoi kan ti hle ni lei hi thataka do kai ani theinan tongkam moi me hruai tu te chuan a tulangin an enjui don ani lal ro chara changte ground recorder tongkam moi me hruai tu no pang riang vai chan hai le harsa jok ten Christmas thilpek an lo chan ve theinan in report na kan siame mei thai chhûng kwa te fasha te nu nei lo te le no pang dam lo te du sak bi kan niang in veng mo khuwa hetiang mi an om chuan lo report ro le mani po in report thei ani malak thei chin kan nei awangin report lo lu masak dana dota hilpek hi pek turani tin internet khoi thei lo te tan hemi phone number 7005628279 kan biak po thei tin zo inspiration foundation chuan anda ani Mizoram news thortlak lo dananga choltir tha kan ti in cm thu sai ania Mizoram police sport meets chu vo in nikwa thachong pan hi san hi som hi pali chawma khan first battalion map playground chief minister laldu aman ahong chief minister chuan sarkar na thok chortlak lo te chu dananga choltir mai tha anti thu sai police in dai lo na anasa ti an riat thu sei laldu ama chuan sumle pai har satna awang zokin kan no khat zung thei ri lova ata tolin kan no khat zelang department dang te point he har satna hi an tok ve tho mai department then khat phei chu naruak kan no kha vat lo chuan rei lo te a tu che thei te po an omin kan ria ani ati chief minister chuan in dai lo na chan tam tak hi thok tu kan tlem wang melovin a thok mek te jinga chortla kan tlem wang ani te an hlau ti sein chu tiang chu kan omem ti dap chuak tu department tina department review committee kan din tir mek ti in thok tu chortlak lo an lo om chuan dananga choltir mai tha in an hriat thua sei laldu ma chon chortlak lo choltir mai chungchanga mission khatten an thret hiam lo deuh ni in a hriat thu sein medical lama po kalo hmu dananga choltir kan ti hian dananga an ham thatna te peya voluntary retirement tek kha kan tin zon ani varhema mual pho taka ban hrim kha kan tum anilo sarkar na thok quality hi ti san kan tuma kan na thok te quality san phot chuan kan product kha sang ngal mai don ani ati police infiam mi te hi atul huna in tangkai thin le ti an hriat thu sein chief minister chuan covid tripui len zual lai khan Mizoram police football player te kha duty har sanna huna duty tura tir masak in ni thina covid care center a duty tur ho tu ten an zon lai khan police football player te kha covid care center ccc a duty tur in volunteer masaber te inni ramtana in thil thati te
ramin kan chhorzia cheu hi kan hailo ti in an lom thu a soi women commission chuan mipa pakhatin Hmeichhia pakhat kholaya kut a thlak chungchanga suamato in thu boyan ziak luta video delete turin mi puite min ngen hei wang hen ke ni bo kan delete ve don ni subscriber zong te khan lo hre u MSCW in kut in thlak ma an la Mizoram State Commission for Women MSCW chuan riat thla sombani sang hi somni pali jana mi papa khatin Hmeichhia pakhat kholai kut a thlak lai CCTV footage dar chungchang suamato in thu boy a ziak lut MSCW chuan khathiang taka wal out taka kut in thlak na thleng kha ngai thu tak ngai tak ani ti tar langin he thil thleng hi Hmeichhia zom na le dikna chan vo ti borban na sat tak ni in commission chuan anga ya nun rong taka kut in thlak na nia alan wangin commission chuan suamato kok ni zen lak ngai theina tur case ni in a hria a MSCW case number 80 2024 suamato aziak luta ani ati Mizoram Police Depo biak zui ani ti tar langin MSCW chuan thudon danin he thil thleng awang hian kulikon PS case number 117 2024 date nikua thlasom pani sang hi somni pali under section 74 BNS sang hi somni pali chu anziak lut to police den hetianga rang taka case anziak lut ngal le chak taka chuina an kalpui zui hi commission chuan lom om tiin poi khoi tu chunga dananga hremna a om zui ngei theinan chak taka malak zui ngei an bei seiti an soi MSCW chuan kutur tu hian in en kol zui na amamo MT po hi ngun taka en zui ngai ti tar langin medical report thale verify tak om theinan te that taka en kol zui ani MT te hi police te hian an ngai ven zui zel bei se ani chung kotam takin kan in bulle avel lang thei tura CCTV kan vua hi mi puite himna atan o a thil poimo tak ania hetiang thil du om lo alo thlen chang hian rang taka police riat tir hi van tlang khotang ral muan nana kan mo phurna ani ti kan riat zel apoimo hle ani MSCW tar landanin an order mang hian officer in charge kulikon police station chu he thil thleng chungchanga an hmalak dan ziaka an hena woman hena ron thlen tura bei sei ania voina tanga chiara ni sari chungin report thelu tura bei sei ani hetianga poi khoina video dar zawak hian meichetan torna dang a thlen bel thei awangin social media platform ranga lo the dar tu te point video lo delete ram turin MSCW chuan an bei seya video dar zel lo na tura ma la zui turin officer in charge cybercrime police station po an bei se ani mi puite ti beidon kan tumlo agriculture minister ZPM party chung in khom na thu sei tu chuan nikwa December sang ni sumni palli hian agriculture minister PC Vanal Ruada chuan campaign laya kan lo aw to angin thai thar leiturin pu laldu ama kai hruai ZPM ministry chu ein buat sai meka mi puite ti beidon kan tum lo ati voinan party officer hun an mana hian minister chuan ZPM party chuan campaign lai tangin thai thar leichung chang kan lo aw pui to thina kan lo aw pui ang nge in tuna hian thlai pali so thing ai eng marcha le mun phia te leiturin marketing board kan din ta he marketing board hian chak takin ma la meka tun hnai khan international conclave kam buyer seller meet kan buat seya indiaram maibaka ram sang sang tangin thlai thara ngai ven tu an lo pung khoma pathian zara kan hmalak na akal hluang hle ani ati hetiang ani mek lai hian mithan khat chuan thlai thar hi lei thei lawila mual pho takin sarkar hi omse an du emo ti mai turin min sang renga nima sela pulal du oma kai hruai ZPM ministry hian thlai thar hi kan lei nge dona mi puite ti beidon kan tum lo ani ati marketing board chairman
PC vanal ruata chuan kan ram alo din chuwa state dangte anga bule bala kan in todel theinan ma kan la meka kan malak na hian mamit le college district a bu hum leitan kan tum bok ani pathian zara kan tum anga kan kal zel chuan sani somni pariat MLA general election a po hadam takin mi puin sarkarna min pele maitura kan ngai ani ati campaign lai kan in tiamang nge in thlai thar leile hral chungchanga hian ZPM ministry chuan mi puite ti beidon kan tum lo ani ti hi mi puiten min lo hriat puiturin kan nge nani ati bok hriat puite hriat tirna tholen in December ni som san hi som hi pali hian Abbott company chuan Lairam Christian Medical LCMC Fib Brosken thin ro thin thau bo le thin lama har sanna neite khol mangin a thlona enna an nei dona tar som pakhat atangin registration ti thei aniang medical superintendent LCMC longtlai kuari nei tu ten halna man ruwa sum don nana mang anom ti aizol DC an thril Mizoram Kuari Association te chuan tun lai hian Mizorama kuari nei ma se malalo explosive license nei si ten lung halna ponlama hral chu kan om thu aizol DC engineeral thriat puya IAS an thril kuari nei tu te chuan hei hi dan phallo ania wangin heng mi te nen atang hian leito lo turin mi puite anin thriat tirti an thu chua an tarlang MQA hroi tu te hian geology and mining director chu office a mu in kuari nei lo permit po nei lo kuari be chana sumdong trip ling lova cubic rora zuarte lung chang tha ni lo zuar thin te anom thu an thlena hebak a hian explosive zor phalna license nei lo zuar thin omni hriat ta chu an ngai poimo thu an thlen bok ani Prime Minister Narendra Modi chuan konghrang hranga India in mason na amu chho chu ro puya ti thu soin khovel hun hrang hranga mithiam le investor te chuan India hi an ngai ven reng to ani atibok Prime Minister chuan India in zalen amu kumsom sari na khovel huapa economy lian som pakhat na ani theya akai hruai sarkar chuan kumsom chhungin khovel huapa economy lian pangana ahlangkai thei chu alom ommati thu a soibok Prime Minister chuan Rajasthana mason na hrang hrang mu tur omta chu lom ommatia an state mason na chuan ram mason na athen zel atibok ani Aizol traffic SP in thu chu alo siam to angin voina tangkhan Aizol kopuya mun hrang hrang zero tolerance kalpuimek ania Aizol traffic SP chuan zero tolerance chu dan bo chiat na hrang hrang awanga vanduina thleng thei ven atan kalpui ani thu asoya lir thei nei tu le khaltu zong zong te dan zoma phim khur taka lir thei khaltur le document te felfai taka nei tura angin thu asayani Chief Minister Pulal du Oman vo in hian 1st Battalion MAP ground am venga Mizoram Police sports meet voisom ni pani na hongin ain dai lo na hria in narhuak engamazat no khat turin ma an lamek ti soi paret contingent som palite chibai buk na achan let zuwa thu soin Chief Minister chuan tun hnai loka si lal ruat kima 1st Battalion MAP chuan Asian Open Police Taekwondo Championship gold medal ala a social media platform te alom puina thu azia thu soin police te chuan Mizoram anti mingtha thin ti asoi kan sarkarin kan ngai sak cheu ti hi atakin kan lantira in transfer ti ele ham that na dang hun rei tak lo tang to te kan pe chuak na sa rifle allowance po kan ti pung ani atibok ram changkanga chuan mi puiten police an za in an ngai sang thina no pangte point police ni te firefighter ni te an sak thin ti soin Mizoram Police te po en ton tlak ni turin a fui bok ani Mizoram Police sports meet honna in khoma hian DGP Anil Shukla chuan kalkhom te
lom na thua soya home minister pu ke sab danga chu khual za om mani bok sports mi da hian police te chu contingent som pahnia in thenin in fiam mi sangkhat le zani antela in fiam na rang som pariat mangin anin elang khual jin thi ole hei hi chiat to na lampang ania anun hung berak an puang don ani nimin chonu dar khatle achan ve borvel khan vairengte excise check gate bula khual jin nia hriat mi pakhat chu konga thluin abula miten boy som halin vairengte damdo in pan pui ngalania van duai thak tak main damdo in thlen pui ani hian aboral to ti doctor ten an soi mi thi hi lalmu chuaka kumsom thum panga mongol sing chetri fapa bethlem veng thlang aizol ani ti hriat chu ngal ania nimin khana chung ta chu vaireng tia ron kal ngalin aizola lak chho turin buai pui ania chanchin kan buat sai lai thleng hian lak chho ala ni lo thung lalmu chuaka thi chan hi hriat thei mai ani lo thu kan thu don na chuan a soi bok ole khati zong khania puan kim lo le puan tura ka mu si ma che a puan kim lo tam tak ania ai mi lo ngai dam don nia in zabai chung alom thu ka soye